Assalamu alaikum hurmatly Özgün YouTube kanalı жалпы катталуучулар. Биз бүгүн сиздер менен биргеликте Бишкек шаарына жайгашкан Баткен базар тагыраагы Орус базары. Орус базарынын ичиндеги кызыктуу талааларга күбө болобуз. Мынакей достор, биз Баткен базарындагы киребежине Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй зата турмуш тиешеликке колдонулган буюмдар. Айлантырыч Бишкек шаарынын так ортосунда жайгашкан. Нет, только возможно. Тогда возможно. Здравствуйте. Это советские, да? Старенькие советские телефоны, да? Да, советский. Они работают? С определителем работает. Все рабочие, да? Рабочий. Мынакей достор, булар СССР убагындагы телефондар деп болот. А сколько они стоят? Эти 100 тонн. 100? Да. Так дешево? Спасибо. Айта кетчү нерсе достор, бул жака ар бир адам өзүнүн турмуш тиешеликке колдонуп жүргөн эле буюмдарын алып чыгып сатууга коюшат. Anlatma olaydı. Bizim olarak kançadan kendi. Kaysını soracağız? Bu Mantaskan. Alayım mı? 500, 3 yeme. Kış kasmet. Ağız. Ну, крышка var mı? Mınakey dostlar, but kiyimleri de var. Giyim geçeği, yaş balalara oyuncaklar. Yavuz Bey'de şokolda kançadan gelin.
20 so'm. 20 so'mdan mı? Ketyapti. iPhone'lara o'xshayapmi voy? Har qanday bari yo'q. Aka do'stlar, sizlar Patken bozoridan iPhone, Samsung bari telefonlarning emesini chaqoldir topsangiz bo'ladi. Men telefonima chaqoldi. Bo'lganmi 20 so'mdan? Men telefonima chaqoldi. O'xshaydi. Giyim müddet. Samsung, Redmi, bardıq telefonlar var. Кожаный чехолда достар. Кожаный екен, пластиковый. Unda ibanilar apam temir ko'tarib bexato saqlagan ekan, za tejirgan. Narsalar ko'rilgan. So'mni beribdi. Cema ütükler рабочий mi? Bu ilgili de Рабочий? Qancha bu? 304 var. Güzel. Yok ben 2-4 tane demeye tadaladım tamam. Ne kadar oldu bilmiyorum. Assalomu alaykum. Bakayım o paltalar qancha? 1000 mi? Var 800 lira, 600 lira. Güzel. Bunlar restoran yaxshi bak. Bo'lishi 1000 so'm. Aka do'stlar, shu bozordan bira, turmush tishlikka kerakli narsalarni topsangiz bo'ladi. Что дешево.